Hello guys, welcome again to my YouTube channel Uburyo TV. Guys, uyu munsi wa none tubafitiye agashya, tubafitiye byinshi byiza twababwiye ko muri ab'ingenzi, ni nayo mpamvu tuhisemo gukora iyi video kugira ngo nawe umenye amakuru agiye atandukanye mu bijyanye na mining. Hari abantu benshi bifuje ko twakora ikiganiro kivuga kuri Sidra Bank. Iyi ni cryptocurrency ya Islamic, iyi ni cryptocurrency y'abayisilamu. Ngira ngo mwabonye ko mu gikombe cy'isi giheruka cyabereye muri Katari, cryptocurrency yari irimo kwamamazwa kuri stade zigiye zitandukanye muri Katari. Ahangaha rero dutangiranye ifoto y'umuyisilamu kugira ngo nawe wumve ko iyi currency ifite imbaraga, wumve ko iyi currency niba utayimayininga ntacyo waba urimo ukora, niba utayimayininga iyi currency waba urimo guhomba. Iyi currency yitwa Sidra Bank. Niba utayifite urareba muri video description, urebe link, ukore sign up, hanyuma uhita ujya muri Play Store udownloading application, then uhite ukora login. Urabanza urebe link muri video description, ukore sign up muri Sidra Bank. Iyi Sidra Bank uyimayininga buri nyuma y'amasaha 28, ni rimwe ku munsi ukora mining. Narakubwiye ngo ntugafate umwanya wawe uri muri WhatsApp, ama megabyte utakaza kuri WhatsApp, kuri Facebook, waba uyakoresheje byinshi, waba uyamayiningishije coin nyinshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ahangaha rero umwe mu bavandimwe yifuje ko twamugezaho amakuru ya Sidra Bank kugira ngo tubashe kumugezaho update. Reka tubanze nawe tugushishikarize kumayininga iyi Sidra Bank. Reka tubanze tubigushishikarize, tukwereke proof, tukwereke gihamya yuko Sidra Bank ifite gahunda, yuko Sidra Bank iri kumayiningwa n'abantu benshi ku buryo wowe utazi, iri kumayiningwa n'ibihugu byose, wowe ukaba ukica aho ngaho ufite telefone ya smartphone, nta mining n'imwe wifitiye muri telefone yawe, kandi nta kindi bisaba, ni ugukora register hanyuma ukajya ukoraho gusa rimwe mu munsi cyangwa se rimwe mu masaha 24. Iyi rero ni Sidra Bank yakoze coin. Aba ni abayisilamu bakoze coin kugira ngo nayo ijye ku ruhando mpuzamahanga rwa cryptocurrency, bayise Sidra Bank. Nyamuneka ahangaha ndagushishikariza kumayininga iyi coin y'abayisilamu. Iyi coin y'abayisilamu ifite gahunda, nayo ni coin ubona ifite ahazaza heza, ni coin ubona ifite ingufu. Mbese muraza kubibona muri iyi video uburyo iyi coin nta mikino, iyi coin yavuye inyuma byose yikwije. Ari nayo mpamvu ndi kukubwira ngo reba muri video description, ufatemo link, nawe utangire mining Sidra Bank coin. Coin y'abayisilamu ntabwo yabura kujya ku isoko uko byagenda kose. Abarabu baba bakoze hasi, baba bagiye hirya no hino, ntabwo aribo basigara badafite ifaranga mpuzamahanga rya online. Aho uri hose rero menya ko abayisilamu nabo bari gukora ifaranga rya online cyangwa se cryptocurrency yabo, ariyo bise Sidra Bank coin. Nyamuneka niba ari nabwo bwa mbere ugiye kumenya ibi bya mining, ndagushishikariza ko mining ni ikintu wakora witurije, hirya y'ejo kikaguhindurira amateka. Kuko iyi coin ya Sidra Bank uburyo baba bayivuga, agaciro baba bayipropozaho ishobora kuzasohokana, ni amafaranga menshi ku buryo yaguhindurira ubuzima. Niwumva rero za P-network zagiye hanze, ukumva za kora zagiye hanze, ukumva za rufa zagiye hanze, uzamenye ko coin y'abayisilamu atariyo izasigara inyuma itagiye hanze. Nayo byanze bikunze izagera hanze ikoreshwe nk'uko n'izindi coin zirimo zirakoreshwa. Sidra Bank coin y'abayisilamu mwabonye ku mastade iwembre byagiye bicicikana ku mastade yose. Ahangaha reka tubereke tuje muri Sidra app, ahandi nkorera mining. Hanyuma reka turebe uburyo ibihugu biyitabira. Murabona ku mwanya wa mbere ni Nigeria. Nigeria ni ifite aba
pioneers muri Sidra Bank benshi. Iki gihugu muri Afurika, igihugu cya Nigeria kizi ibintu bijyanye na mining my friend. Ibintu bijyanye na mining abanya-Nigeria bavuye hasi, bavuye inyuma bose, ubusanga ibintu bya online babyitabira cyane. Ahangaha murabona ibihugu byose birayimayininga, baragenda bakwereka imibare za Malaysia. Mubonye ko Burundi buri mu myanya y'imbere, abarundi nabo ntabwo basigaye inyuma. Ahangaha ni Tanzania murabibona nayo. Nyamuneka nawe menya gukora mining. Urabona Uganda n'u Rwanda, ahangaha Uganda n'u Rwanda birakurikiranye, nabyo ntabwo biri kure cyane, bifitemo aba miners cyangwa se aba pioneers benshi. U Rwanda rufitemo 4,810. Ushobora kubura aho ngaho wibaza ngo ese ngo ni bande bayimayininga, ngo ni bande bayikoze. Mu Rwanda hari abantu benshi baba bakora mining bicecekeye, baba bakora mining biturije. Wowe aho ngaho ufite telefone, smartphone, ntacyo kumariye, urajya kuri WhatsApp, Facebook gusa, ndetse ugashyira kureba amasinema agiye atandukanye kuri YouTube, ariko ntabwo ari umwanya mwiza. Za megabyte ukoresha wazifashisha ushaka amakuru nawe ugakora mining. Murabona ibihugu byose ku isi byose bimayininga iyi coin ya Sidra Bank. Ahangaha bo babikoze neza, buri munyamuryango wabo cyangwa se buri mu pioneers winjiye ahita yiyongera ku mubare w'igihugu cye, kubera ko iyo ukoze sign up bagusaba kuzuza ibintu bigiye bitandukanye. Hari aho wuzuza n'igihugu cyawe. Murabibona ko hano ibihugu byose byamayininze Sidra Bank. Ku mwanya wa mbere twahabonye igihugu cya Nigeria, nicyo gifitemo aba pioneers benshi bitabiriye iyi coin ya Sidra Bank. Ahangaha murabona uko bigiye bimanuka, uko bikurikirana, ni nako bigiye birushanya aba pioneers, aba user benshi. Ahangaha murabona nka kitari gifitemo aba pioneers, naho mwakibonye. Ahangaha bari bari kwerekana none uburyo iyi Sidra Bank yubakitse. Hejuru hariya bakubwiraga ko ifite 3,500,000 b'abayuza. Urumva ni igihe cyashize, barakwereka n'ibindi byinshi bivuga. Nigeria ku mwanya wa mbere ifite 735,000 bimayininga Sidra, ikurikiwe n'Ubushinwa, igakurikirwa n'Ubuhinde, gutyo bikomeza bimanuka. Ubuhinde bukurikirwa na United States America, bigakurikirwa na Vietnam. Nawe sinzi icyo